Juni 2026 Rp12.680.597. Penerimaan kas tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2026 Rp21.068.000. Hasil kotak amal Jumat dan rawatib Rp21.941.000. Setoran bidang pendidikan Yayasan Masjid Agung Rp15.150.000. Tarik tunai tabungan Yayasan Masjid Agung Palembang Rp110 juta. Jumlah penerimaan kas Rp180.839.597. Pengeluaran kas tanggal 11 sampai dengan 17 Juni 2026 Rp98.390.690. Insentif dari Pak Setiawan Ikhlas Rp60 juta. Jumlah pengeluaran kas Rp158.390.690. Jumlah saldo kas tanggal 17 Juni 2026 Rp22.448.907. Tabungan Yayasan Masjid Agung di bank: 1. Operasional Yayasan Rp450.120.980. 2. Pembangunan Rp38.685.708. 3. Pendidikan Rp8.710.389. Petugas salat Jumat tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah 19 Juni 2026 Masehi. Khotib Ustadz Kemas Hasan Usman LC. Imam Al-Habib Umar Al-Munawar Al-Hafiz. Qori Ustadz Raja Jiharka Ar-Rifa. Muazin Ustadz Haji Zainal Arifin. Muraki Ustadz Solihul Hadis. Tausiah subuh Ahad tanggal 6 Muharram 1448 Hijriah 21 Juni 2026 Masehi. Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Zakaria Ar-Rahman MPDI. Demi khusus kita bersama dalam menunaikan ibadah sholat Jumat ketika hendak memasuki masjid atau berada dalam masjid, apabila khotib sedang berkhutbah, bagi yang menggunakan HP diharapkan untuk tidak mengaktifkannya. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid, sepatu, sandal kami mohon agar dititipkan di tempat penitipan atau dimasukkan dalam kantong plastik. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعالوا
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan kedua khutbahnya. Berkenaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yaumal jumu'ati faqad lagot. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Yang artinya barang siapa yang berkata-kata padahal khatib sedang menyampaikan kedua khutbahnya, walau perkataan itu menyuruh orang lain diam sekalipun, maka sungguh dia telah berbuat yang sia-sia. Maka dari itu hendaknya kita diam, tekun
dan mendengarkan dengan hati yang menerima, agar kiranya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi layali dahrihi wa ayyamihi madada wa afadana bi taufiqihi adaban wa rasyada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi daiman wa sarmada. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsiya bitaqwallah. Wa man ittaqallaha 'asha qawiyya
wasara fi biladillahi amina. Wa man dayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Faqala rabbukum jalla jalalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Umat Islam, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan terkhusus untuk diri pribadi dan kepada segenap hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari selalu kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan dalam arti yang sebenar-benarnya. Imtithalul awamirillah, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentu kita mempunyai kepercayaan yang kuat bahwa tidak ada satupun metode kehidupan yang secara pasti akan menghantarkan kita menggapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, melainkan dengan mengamalkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, hadirin pastikan mereka sang pemilik kehidupan yang terindah. Sebanyak apapun problematika kehidupan, niscaya Allah, Raja di Raja dunia maupun akhirat, akan memberikan solusi terbaik untuk segala problematika kehidupan yang kita hadapi. Sesempit apapun ekonomi yang kita alami, selagi takwa adalah tumpuan hidup kita, niscaya Dia Allah yang Maha Kaya, pemilik alam semesta, akan memberikan kecukupan di setiap anugerah dan keberkahan setiap rezeki yang kita raih. Dan puncak dari kebaikan telah Allah janjikan untuk mereka yang bertakwa. Seperti di dalam surat Maryam ayat ke-64, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami akan wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir dan seluruh orang yang kita cintai, Allah selalu bimbing di dalam sisa umur kita yang singkat ini menjadi hamba-hamba yang muttaqin, sehingga sebagaimana Ia kumpulkan kita dengan keluarga yang tercinta di dunia, kembali kelak di negeri akhirat dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari terus berlalu, ia pun menjadi pekan. Satu pekan pun dengan derasnya berjalan. Kemudian ia menjadi bulan. Satu bulan pun tak bisa dihentikan. Ia pun menjadi tahun. Dan sekarang kita diizinkan oleh Allah untuk berada di tahun yang baru, 1448 setelah hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang muslim yang cerdas
tentu akan bisa mengambil pelajaran di setiap keadaan yang dialaminya. Termasuklah di dalam bergantinya tahun yang menunjukkan akan bertambahnya umur kita hidup di dunia, yang juga menunjukkan berkurang kesempatan untuk kita berbekal demi kehidupan akhirat yang kekal. Dalam kesempatan yang singkat ini, khotib menggali 2 poin yang minimal kita ambil pelajaran dari banyaknya pelajaran-pelajaran terpenting di setiap kita memperingati tahun baru Hijriyah. Adapun yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan bertambahnya tahun, berganti dengan tahun yang baru, menunjukkan bahwa dunia ini sangatlah singkat. Berapa puluh tahun pun kita hidup di dunia, ketika ia dinisbatkan kepada hidup kita kelak di negeri akhirat. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-112 dan 113. Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah berkata, berapa tahun kalian dahulu hidup di permukaan bumi? Qalu, maka orang yang ada di akhirat tersebut pun mengatakan, labithna yauman au ba'da yaum. Kami hanya hidup di dunia dahulu 1 hari atau setengah hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, para orang-orang yang sudah di akhirat mengetahui betul, bahkan kita yang masih hidup di dunia, setelah puluhan tahun berlalu dari diri kita saat ini, ketika kita menengok ke belakang, seakan yang telah berlalu itu hanyalah sangat sejenak. Dalam hal ini juga, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menghadirkan satu riwayat tentang ditanyanya seorang nabi yang diutus dengan cukup masa yang lama. Tidak lain adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau ditanya tentang kehidupan dunia. Maka beliau pun menjawab, ad-dunya kadarin lahu baban. Dunia ini ibarat satu buah bangunan rumah yang memiliki 2 pintu. Yadkhulu ahadukum min ahadihima wa yakhruju minal akhar. Salah seorang di antara kalian masuk ke rumah tersebut dari salah satu dari pintunya dan keluar dari pintu yang lain. Menunjukkan akan sangat singkatlah hidup di dunia ini. Walaupun dahulu mereka hidupnya berumur sampai ribuan tahun, maka ini menjadi ketukan hati bagi kita. Bagaimana dengan kita yang hanya 60 sampai 70 tahun, dan itu pun sangat sedikit orang yang melebihinya. Maka dari sinilah baginda Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau menyatakan, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau itu hidup di dunia seakan engkau adalah orang yang asing. Au abirus sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Tentu seorang musafir singgah di satu tempat tidak akan menjadikan tempat singgah sebagai tempat abadi. Namun ia akan memperbanyak bekal demi kelangsungan perjalanan menuju tempat tujuan.
Begitu juga seorang mukmin yang beriman akan adanya hari akhir. Tidak dia menganggap puncak kenikmatan yang harus ia peroleh adalah kenikmatan dunia. Tetapi dia akan jadikan kehidupan dunia waktu demi waktunya untuk senantiasa memperbanyak bekal demi kehidupan akhirat yang kekal. Bisa bahagia bersama orang-orang yang dicinta melalui iman dan amal solehnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun poin kedua, dan ini yang terakhir. Setiap pergantian tahun baru, maka kita tidak hanya menghitung masa, tetapi juga perlu menghitung amal. Maka perlulah kita di tahun baru ini untuk selalu bermuhasabah, menghitung-hitung amal perbuatan yang kita kerjakan, menghitung apa yang kita sudah lakukan demi akhirat yang bersifat kekal. Maka sehingga Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, hasibu anfusakum, hisab hitunglah diri kalian masing-masing, qabla an tuhasabu, sebelum kalian pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini sangat menjadi momen paling tepat untuk kita bertanya kepada diri sendiri, amal apakah yang kita sudah lakukan demi selamat untuk hidup di akhirat kelak? Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan semangat kita dalam mendidik anak-anak kita? Bagaimana memastikan untuk kita dan keluarga bisa kembali berkumpul kelak di dalam surga? Apakah selama ini yang kita prioritaskan adalah kenikmatan sesaat, mengikuti syahwat hawa nafsu? Hanya yang kita pentingkan adalah harta, kedudukan, popularitas, yang seluruhnya akan meninggalkan kita mulai malam pertama saat kita berada di dalam kubur. Bukankah orang semacam ini tidak akan menyesal ketika malaikat menjemput nyawanya, memisahkan kita sekalian dengan sahabat, dengan kerabat, dengan harta, jabatan, kedudukan, dengan rumah dan seluruh apapun yang di dunia, bahkan dari rasa sekalipun. Tidak ada lagi ketika ajal datang rasa manis makanan yang biasa kita cicip di lidah, yang ada hanya pahitnya tanah yang akan disempal di mulut kita. Tidak ada lagi rumah mewah untuk kita melepaskan dahaga, yang ada hanya kuburan, rumah kematian. Tidak ada lagi kendaraan mewah yang siap menghantarkan kita kemanapun yang kita inginkan. Yang ada keranda ataupun rumah kematian, kendaraan kematian. Saat itu penyesalan tiada guna. Alangkah malangnya nasib orang tersebut saat malam pertama di dalam kubur, sambil menunggu hari kiamat untuk mendapatkan siksa yang menderai di akhirat kelak. Tetapi mereka yang beriman, beramal soleh, saat berganti tahun dia bermuhasabah, memperbaiki amal baiknya, memperbaiki keadaan dirinya, maka merekalah yang beruntung. Mereka yang akan mendapatkan jamuan hangat dari Allah mulai di malam pertama saat diletakkan dalam kubur, sambil menanti hari kiamat untuk menjemput kenikmatan yang lebih besar lagi telah Allah persiapkan untuknya. Mudah-mudahan di tahun baru ini lebih menyadarkan kita akan pentingnya berbekal untuk kehidupan yang kekal, dan kita semakin menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun ini dari tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan hal ini akan menjadikan kita beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdali ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du fa ya ibadallah. Fa inni usikum wa nafsiya bi taqwallah. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi. Wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsi. Ayaha bil mu'minina tashrifan wa tarhima. Faqala mukhbiran lakum amiran takrima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an arba'i khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati ashabihi wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma srif anna wa anil muslimina al adha wal ghala wal bala wal jawra wad dhulma wa jami'a anwa'il fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Palembang khassa wa min sairil buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bitsalath wa yanhaakum an tsalath. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ربنا اغفر لي ولوالدي يا الله استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم بعوض محمد صلى الله أكبر الله أكبر كبيرا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهديني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله من عدم حضور الصلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبرئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد